بلێزیانە شەرێ پێکێکە و تورکیا کو لە سەر خاکە هەرێما کوردستانی تێداین زیانên wê ku bi taybetî digihine welatiyên herêma Kurdistanê û Kurdistanê bixweş. Çavderê siyasî Bedirxan Savîteyî ji stûdiyoya me di hokê mêvanê min e. Silav û rêz bû te kekê Bedirxan salatê nû jî pîroz be. Kekê Bedirxan yanî 1600 cara di nav salekê de Artêşa Tirkiye topbaran û eştere bêjim drone û yanî êrîş di nav vêna PKK de û Artêşa Tirkiye de got bi rê ve diçe. Yani Sûda vê digihê kê kekê Bedirxan destpêkê wê bipirsin. Sûda kê ji vî şerê wan heye? Silav bu te kak Cemal û ser sala te û bînerê key 24 pîroz bît. Sala xêr û xweşiyê bît bû gelê Kurd her parçekê bît. Em ji bîr nekin PKK xwe ken û kenavê xwe guhartiye kiriye koma civakên gel. Heş roja dirûzbûna wê ta evrûke ew sinûrê te kêşa û velatî tê de dirûzbûne û bu cihê nehametiyê bû gelê Kurd. Her ji sala 1978 û 8 ku ew barodoxil Türkiye hatiye pêş û ta evrûke. Yani ew evrûke ev barodoxê ku sinûrî çibû dirêjahiya sinûrê navbera herêma Kurdistanê Tirkiye da ku 367 kilometr sinûrî ne navbera herêma Kurdistanê Tirkiye berdewam bûyne cihê girift û kêşa bû herêma Kurdistanê taybet ji piştî sala nota duwê. Yani raftarê PKK barabtir ew kevnetî çarçoveyê de ku ev xwe jî daxuyaniyet xwe da vê çendê îşaretê pê dikin ku wa çi kêşe carê gel nek Tehranê nek Enqere nek Şamê nek Bexdanînin ber ku berdewan bêjin divêt em başûrê Kurdistanê ji dagîrkariyê rizgar kin an ku rawatiyê dene vê raftara xwe eva seyrê sinûrê herêma Kurdistanê û ev yekem carnîne jî ku gundê herêma Kurdistanê serdestê PKK û ew şerê rakêşaye navsinûrê herêma Kurdistanê de rî detin çünkü amar wê çendê xoyat kin ku 800 gund hetan û ke bêber bûyne ji avadankirînê û xizmetguzariya ji wan re 515 gund dagîr kirîne. Pitiriya wa gunda jî kevne sinûrê parêzgeha Duhokê ke 314 gundin. 177 gund jî sinûrê îdara parêzgeha ya Hewlêrê ne 34 gund jî kevne sinûrê parêzgeha Silêmaniyê. Yani ev rêja zora ya gunda û ev sinûrê kefte van gundan da û deverê yê va parêzgeha da hemî bûyne cihêt navçe şerî û bêber bûyne ji avadaniyê ji xizmetguzariyê ke bûyne rêgir jî ber planet hikûmeta herêma Kurdistanê ku Sûdî li wan ser çawa bibînîtin û bibîte xweşguzeranî bû xelkê Kurdistanê belku PKK bûye nehametî bû xelkê Kurdistanê û bû xelkê Bakurê Kurdistanê jî ku bi bihaneya mafê xelkî evê reftara sêrket û ku bûye cihê nehametiyê û serêşiyê bû herêma Kurdistanê û bû xelkê Kurd jî li Bakurê Kurdistanê. Baş kekê Bedirxan niha te bixwe kerem kir te diyar kir niha PKK rêzê li serweriya İranê ya Iraqê ya Tirkiye ya Sûriye digire. Diyar dike got rêzê li alawa digirê rêzê li serweriya wan digire. Bi çi aqliyetê li herêma Kurdistanê ku rêzê li îradeya milletê Kurd bi xwe nagire? Yani ew çi mantıqa ew çi hişmendiye ku li nik PKK heyî ku li hemberî îradeya milletê Kurd vakiryara dike? Rastî jî giring e xelkê me Kurd her parçekê bît. Rastiya PKK bizanît demê milletê me şert kir ji bo mana xwe ku bimînît wek raftar gelbête kirin wek însanek mafetî destber bin PKK duruşmê welatê serbexwe bilind kir. Her ji sala 78 ta tûteye destpêka salê 2000 jî. O çendîn çara jî yani senger dijî pêşmergeyî serarayê wan barodoxa girtîne. Her destpêkê ev duruşmê tenê bo xelkekî aşkira bûyne ku tenê bihaneyekê dene xwe ku êdî van sinûra bazînin. Nûke ew duruşm û ew nav û ew tişte û ew ala hemî hatîne guhartin nûke ev aşkira dibêjin dijî
هر دولت کانه توینه دشی هر مافکینه کو گیره دای نتوا کر بید بلکو درشم براتیا گلان بلند کریا کو ام خوشی ویر براتی مدوان والاتا دا ندیدیا کو او رفتارت پایتخت و والاتات گل والاتی کرد کن چه براتیا گلان تدا دیاری نه دورو که پکه که وی درشمی بلند کتن تنه خاپاندنه که و اورو که جی مخابنی و کو پکه که بال درست کرینه الإيران بناوي بجاكا السوريا بناوي بيادية الهرم كردستان بناوي كوما جواكين جلو والتركيا جي فينافي أفريقيا زور دفرجي وكي كانتون داينا نياسين وهيز بو درست كرينه هبي بو هندي اجي كويدي اك ناوي كرد و دوزا كردي ناشرين كان كو أفريقيا مجبير نكين بكاكا لیستا تیرور دال دف زوربه ولات تزله سر يعني سرگوبید که همیاجی کو امریکاه لیستا تیرور دال اوه بو نشرین کرنا دوزا کرده درست کرنا کی گرفت و کشای بو هر پنگا وقت بچیتا پیش کو مافت کرد است بربند و ولات دا و نو که پککشی پشتی کو ربر ویل سالانوتونه هات یا دست سر کرن و وقت بیشتر کودتا سر بیرو باور تمی سر بر پککیات یکرن پککیا بویا گروه کو چندین دستگاهیت مخابراتی رول تدا ہے هر جاره کشی به بهانه که بو اجنده کا دیار کری لوین پککیاتی نکرن بو هنده کو ببنه کشا و گرفت و سر ایشه بو خلق کردستان بگشتی بتایبه جی باره ما کردستانه یعنی خلق ما ود چنده باش بزانیتن اونو که او چنده جی آشکرا بویا کو رفتار و دیتن و هلویستت پککه بو هر کسی که خویا بوینه تنانت تنه دشی برجواندیت گل کردن که بدرخان دخوازمه که بزانه بمها که بدرخان نها پروسه یکی اکو دست بکریه یعنی ترکیه او پروسه دولت باحچلی دست بکریه سروکی نجات پرسترین پارتیا ترکیه کو گوت بلا عبدالله جلان وری پارلمنتوی ده جورا fraksiyona Dem Parti'ye de hilveşandına PKK ragihine u çekdanina PKK ragihine u dve çerçeveye de jidü parlamenterin Dem Parti'ye serdana öcelan kirin beri düsey roja. Tu baverz ki Bedirxan ger Abdullah Öcalan gaveki usa baveje ku keceke jides nişan kir em değil ser xata سروکی خو بردوام بکن کارگریه که سر هبونا پکه حریما کردستانی دی بکه که جمال استقطت و قناعت دانینم پشتی بورینا پترش 25 سالش دست سر کرنا ریبره یه پکه که عبدالله اوجلانی افروکه به برنامه که ویرنگی و به موکر نشاندر به خود دانه قلمدان افریقا بیش چکی دانن و تبلی پروسه کا سیاسی و اشتیانه بن ترکیه قندیل باوریه به پیام بینید بلکو از توی قناعت دانی نمجی هر به پیام جبجه کن بلکو ده بهانه کادی دیار کن یه دینه چکی دانن و چکی که شواب خوشید بنیاد دا یا دیاره جی کو نه گنده که ترکیه نه هیچ سنوره که دی داگیر کریه آنجی آزاد کریه کو بجن همه چالاکی سربازید که اینو همه حولت کن کو گل کردل باکور رزگار کن و دورت ویجه داگیر کرنه رزگار کن بلکو بو اثر ایشه و گرفت بو باشور کردستان او گنده تهاتینه داگیر کرنن تا که لایم بویجی گب آشکرا خو دیار کرد کو السال 2015 2020 2022 سه جارا بور یا نفت حرم کردستان تقاندی آنکو از توی قناعت دانینم کو افرول خراب گرای پککی نو که دست یه چندین دستگاه یه مخابراتی کتین ناف پککی دا حساب سانهی تبلیغ پروسه ببیتو چکی دانیتم بلکو از توی قناعت دانینم گوداریا پیاما یا اوجلانی بکند وی سروبری دا کو چکی دانن او یدی تبلی پروسه کا سیاسی بن ترکیه جی مرجت قرصانه بو وی بابتی لوراجی اف بارو دخل نافچه هات یا پیش ترکیه حول داد کو یدی وی بارو دخل هنه پرنگه کی مفایجه ورگیریتون کو او کشته در باسی نافخواه ترکیه نبن که بدرخان از
پکه گهداریا و پیامه بکرد بله که بدرخان تو زنی از مونا خود بیشم مجدان و ساندنین خالق دهوکی لزاخو لحریم کردستانی یعنی حریم کردستانی حتی هر چهار پارچه این کردستانیشی دوی حزری دنه دوی هیوی دنه گو پرسا کرد لباکوری کردستانی با آوایی که آشتیانه با آوایی که رومتدار برای چاره سر کردن اف هستا حریما کردستانیه هستا سرکردایتی سیاسی لحریما کردستانی جی پکه بسر وی کی دجی دخوازی خلی حریما کردستانی وکی عالیه کی حتی خب بسپینی لحریما کردستانی یعنی میوان بون او خو سپاندن به هفو دوره تیکل کریه پکه لحریما کردستانی کرم که کی بدرخ راست هر کسی هر تاکه که کرد و افریقا و بسیار جیب که خوازیار هنده کوی دی پروسا سیاسی ترکیه دوباره دست پیب کته و همش بیر نکجی سروک بارزانی رولک مازن و برچاف با کوی دی پروسا سیاسی ترکیه بردام بید لهر پکه بود سال 2015 آشکرا قرگان که دو پلیس ترکیه کشتن و یدی پروسا سیاسی پک خستل ترکیه و برای گرجی که دی هدفه الوی دمی سرارای و رجا زورا کرسی که بجداری حکمرانی ترکیه ببیت و مافد گل کرد که بشک شواناجی مسو گرکتن برای گل هنده و مدی جل 2015 چنه همتی اینا یوان دورتیت کردستانی الباکور کردستانی هید بگه کل هر بشک کردستانی بویا هات یب کار اینان بسر کدگرنا هر بزاوه کردی الوی پارچه کوی دی دنگ خوب لینکت و بحث المافقه کرد بگیرن رول پککت وی بابتی دیار بوده لو راجی ابدیت نامنجی پککه بسبارت پیام او جلانی یا پیگیر نبیتو ده حول درجی او بارو داخل سوریه و ناوچه هاتیه پیش با رول که دی خراب بگیریتن کوی دی گل کرد مفاجوه گورانکاری دوره نبینید سپاسیاتت کم که بدرخان ساویتیش ده هوکه میوانه